Ćao svima, sa vama je Angry Warrior i danas ćemo pričati o Darwinovoj teoriji laži. Naučnici koji su godinama usavršavali Darwinovu teoriju pronalazili su navodno karike koje nedostaju. Pisali su brdo knjiga na tu temu i zarađivali gomile para na njima. Jednostavno, ne dozvoljavaju im bilo kakvu sumnju u njihove tvrdnje i naravno u Darwinovu teoriju. Međutim, dokazi protiv Darwina danas ih sve više potiskuju. Pre par godina jedna naša ministarka pokušala je da u obrazovanju u Srbiji predoči istinu o Darwinovoj teoriji evolucije. Međutim, desilo se da je bukvalno stavljena na stup srama. Bili su je i oni koji su o Darwinu čuli samo u 5. razredu osnovne škole. Danas deca i dalje slušaju priču o majmunima. Kada je Charles Darwin u pitanju i njegov način razmišljanja, predočit ću vam pre svega jednu činjenicu za koju ne verujem da ste znali. Prema Charlesu Darwinu, jedan od razloga zašto ljudi nisu tako dlatali kao majmuni je u tome što muškarac pokazivao veću naklonost prema glatkoj koži žene. Većina naučnika prihvata evoluciju ne kao teoriju, već kao ustanovljenu činjenicu. Kent Su u časopisu Sedimentarna meteorologija kaže: Darvinizam sadrži opake laži. On nije prirodan zakon, formulisan na osnovu činjeničnih dokaza, već jedna dogma koja održava preovlađavajuću društvenu filozofiju 19. veka. Čuveni britanski evolucionista Le Gros Clark kaže da se evolucija stvarno desila. Može se naučno dokazati samo otkrićem filozofskih ostataka, reprezentativnih uzoraka, pretpostavljenih prelaznih tikova. Ključni dokaz za evoluciju moraju omogućiti paleontolozi, čiji je posao da proučavaju fosilni zapis. Međutim, da bi evolucijom nastali milioni postojećih i izumrlih biljnih vrsta, bilo je potrebno 10 miliona paralelnih evolucija, a svako od njih bi imale milione stepeni. Svaki od njih bi morao da ima hiljade ili milione predstavnika. Svaka vrsta je morala na svakom stepenu evolucije imati mnoge predstavnike, kao što i danas postoje, na primjer, milioni miševa, a ne samo nekoliko njih. Tako bi sasvim formirane biljke i životinje bile samo mali procenat ukupne populacije koje je imala svaka zasebna evolucija. Međutim, do danas nađeni su milioni fosila, oko 250.000 vrsta, a svi su sasvim formirane biljke i životinje. To je tačno, ono što predviđa model stvaranja po kojem su sva živa bića nastala sasvim formirana. Evolucionisti često navode kao dokaz evoluciju u slučaju biberastog moljka. Populacija ovog leptira koji živi na svetom drveću počela je da tamni. Kako se odvijala industrijska revolucija, tako da je postala skoro sasvim crna. Međutim, ispostavilo se da ta vrsta nije potamnela evolutivno, već prosto zato što su tamni melanični primjeri koji su uvek postojali bili manje upadljivi. Na drveću potamnelo zbog industrijskih gasova, pa su ih ptice manje hvatale. To je razlog zbog kojeg su se crni leptiri namnožili više od belih. Prema teoriji evolucije, najprostiji oblici života nastali su stvaranjem aminokiselina, koji su se igrom slučaja poređale u lanac i obrazovale proteine. Međutim, najjednostavniji protein sastoji se od lanaca koji ima približno 100 namirnica. Drugi dokaz protiv teorije evolucije predstavljaju fosili. Časopis Arizona Daily Star donao je fotografiju uginule krave koje se raspadalo u pustinji, uz komentar da od nje uskoro neće ostati ništa osim oštećenog skeleta, a naučnici pričaju da je potrebno 1.000.000 godina da bi se dobila potrebna količina prašine, blata ili nanosa koji će prekriti životinju. Ali fosili su pronalaženi gotovo netaknuti sa svim unutrašnjim organima, kožom i naborima na njoj. Školjke sa očuvanim mišićima, iako bi u toku fosilizacije, usled hemijskog procesa, oni morali da izginu. Evolucionisti ovaj problem nisu rešili, dok pristalice stvaranja misle da je došlo do velike katastrofe opšteg potopa, koji je jedino mogao da iznenadno i brzo nataloži ogromne količine blata i mulja na života. Zbog čega u tom ponovnom razmekšavanju stene tragovi dinosaurusa nisu nestali, pametni evolucionista je samo slegao ramenima. Ali
Ali da bi stvar bila još zanimljivija, biljni otisci u tom sloju krečnjaka, ispitani su pomoću ugljenikovog izotopa Z14, pokazali su starost između 38.000 i 39.000 godina, što nameće zaključak da ni otisci čoveka, ali ni dinosaurusa ne mogu biti stariji od toga. Radiohronolozi moraju pribeći indirektnim metodama koje uključuju izvesne bežične pretpostavke koje takođe uvek podrazumevaju milione i milijarde godina. Međutim, novi autori uveliko osporavaju te metode i ukazuju na druge pouzdane metode datiranja koje potvrđuju vrlo malu starost Zemlje. Gde je karika koja nedostaje? Otkriće koje je izazvalo najviše interesovanja u naše dane. Naučili su... Gde je karika koja nedostaje? Otkriće koje je izazvalo najviše interesovanja u naše dane. Naučili su supružnici Liki 1960. godine. Oni su godinama tražili ostatke preistorskog čoveka u klancu Olduvai u Tanzaniji. Jednog dana gospođa Liki spazila je nekoliko zuba koji su se pomaljali iz zemlje. Kopajući na tom mestu pronašli su preko 400 fragmenta lobanje, koje je bila teško oštećena. Lice je bilo dugačko, a čelo poštalo neposredno iza očnih arkada. Test je dao 1.750.000 godina kao približnu starost materijala. Većina antropologa smatrala je da se čovek pojavio na zemlji pre najviše od 100.000 godina, a ova brojka je gotovo 2 miliona godina poremetila je osjetnu hronologiju ljudske rase. Naučnik Zuckerman kaže, ako izuzmemo mogućnost stvaranja, onda je očito čovek morao nastati iz jednog majmunolikog stvorenja, ali ako jeste, za to nema apsolutno nikakvog dokaza u posebnom zakonu. Posle svega ovoga, čini se da bi trebalo ponovo pažljivo da se preispita ono što su nas učili u školi, a što se sasvim lepo uklopilo u ateističku teoriju evolucije, sve dok nije negirano upravo onima na što najviše pozvalo, samom naukom. Izgleda da je vreme da priznamo da smo božanskog, a ne majmunolikog porekla. I to je to što se tiče ove epizode. Bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u novom klipu. Ćao!